Hierdie week gaan ons bietjie stil staan by een van die bekendste gedeeltes in die Bybel. Dis reg, Psalm 23. En ek wil graag vir julle lees wat James Montgomery oor Psalm 23 gesê het. Hy sê, "Millions of people have memorized this psalm, even those who have learned few other scriptures. Ministers has used it to comfort people who are going through severe personal suffering, illness, and dying. And for some, the words of this psalm have been the last they have ever uttered in life." Nou die vraag is hoekom? Hoekom beteken hierdie psalm so baie vir so baie mense? Die rede is, ons vind troos in hierdie gedeelte, want daar's 'n belofte van God se teenwoordigheid. Daarom hoef ons nie bang te wees vir enigiets in ons lewe nie, want God is by ons.